na kuromborekeri ndeto yo kare motogio kare na tiumodhuri murioki nagina kunende kombe karotero azimio la umoja na byama birabiko wata mbaro nyuma ya Raila Odinga nende gutumira muthenya yegoro wa KUUGA bakabwithi otwire kona montore kwenda ne anto monontere chonde ya Kenya na kwirwa nende mucindani okia mukinyukire kenda azimio yo kyatwanya tuonde twaitebya gisiasa bone KUUGA arori mwanya bagisiasa bakalazimika nende kwendera bangi na kinyoba kinyukira kumania na ugebo bantuko yoro no ari rwederete rukireta mudutire umnene ke yagasagasa kirote muno kirotere rwazimio lo moja mwalike baba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mubango juango watanero ya GICIACA ya AZIMIO One Kenya Alliance juomba gutikarukwero nene kiamene kiu kethirwa ntomeri ya igaro ya Raila Odinga ikathingatirwa na kurikithwa. Haya Muthenya jwa igaro kirindionga yawe nterechi ya Nyeri Raila Odinga na ratomereri ati AZIMIO la umoja One Kenya Alliance ekaronge kamurweri omwaki nombere bakamba kugeta otweria kumenya nori na uge bonene. So what have you said? Areas where, for example, you have maybe NAK Kenya, you have Wiper candidate, you have ODM candidates, like we had here Kiambu team there yesterday. We've agreed that they will go for a campaign the first 1 month. After that, we'll do a poll and see which of the candidates is stronger than the others. Then we see the one who is weaker, we advise to step down. Raila ariuga ati mubango jugatigira bateko waregani bao bakinya kwanza kanyaga guchinda giteno kiriko. We don't share the votes and then lose to our opponent. Okay? So that is how we want to do it. And we have, of course, a clear program as AZIMIO. There will be no Jubilee manifesto, no ODM manifesto. We are coming out with the AZIMIO manifesto. Kwa ngerekano kaunti ya Meru kuri na ruiri mwanya ngwataniro neje baria baribia mene mwanya Murega rengi Tombereri na Southiminti na it's a win-win situation. Kwa hivyo utakuwa ushindani bora ambao kwa mwisho sisi wote tutaweza kushinda. Kiama kia Mbasi kiangawa na Kiraito Murongi na kia Jubilee kia Uhuru Muigai wa Kenyatta bionde biri na ruiri kirigite kia ubunge. Gideon Kimathi wa kiama kia Bash na Shedrack Mweti wa Jubilee bonde ni bakobanga ukinyamwankande bene na aria bagachemania na kiama kia UDA Mweti Kadhara na dekethirwa mugambo jua Raila Odinga igoro jukarikithwa bairiba umo wao na mwanka kinyukire onge nontu maendeleo yatu kwenda nthia jauju tugetochwa MCA change tugachwe MP change tugachwe governor. Kura hiyo ithatu, you have to get it right. Jubilee itiket kana vehicle ya gwita nayo na area parliament that na wete kio data parliament nkaletera antobasa udhimenti matunda konge kore kuri na thina taide ni gembe no dinaria kinyaku kuri na murweri wa giti kia ubunge wa kiama kia Jubilee maoka maore na wa PNU runguru wa pitaga traumunya Engineer Justus Kabwema. So yomba gutho no bad spirits wo yu tonyanto bama bakambire kwa ntetu itiagirite goko maore maoka akionekana kwithirwa na uge bonene bwa GICIACA antomerieje yomba gutuma Kabwema gakinyokera maoka. If he wants to come and run, he should know that he is time bad.
And the AZIMIO has not said they have another candidate in Meru County. Thina inene hamwe nabo ni kirigite kia mubunge wa Igembe Central na aria kuri na biama bithatu bia ngwataniro ya AZIMIO biri na ruiri ite bia ubunge. Goko kuri na MCA wa Kangeta Romano Mwito uria okwenda gite kiu kia ubunge na tikiti kia makia Mbas Dan Karidho Keili wa kia makia Jubilee na wa PNU Daktari James Mutia. Bathato ba runguru wa ngwataniro ya AZIMIO One Kenya Alliance barenda kweberia umwe wa UDA Kobai Kirengo uria ni umubunge wakagita gaka. Oni kwenda kuwa antu betu ba Igembe Central bandikiritie witha ikura nkoromba indadhirie mantu akubwitha matasi na nominations ngenda ndinde bene ko ni bwana Jesu ni bwana ndogara ndite ndande yari ku winte ya undadhirie anjende uni ndo mira unte ndo choka ndite ngeri basi rumors ikuendelea ikira wa kiama kia bas kitirungamia MP Igembe Central kukira wa Jubilee karungamia lakini ndikuibwenya ni rumors ndaringire anene bakiama ndabauria na tekukari bambira manto yote manto yo yareo nyokethira bas na ukumire AZIMIO itaukumire ria anda Jubilee ya ukumire iri yongwa. Giti kia mubunge wa Ekoroni kingi kiri na uchindani bunene rungu rwa ngwataniro iji na aria Gakimboi wa kiama kia Jubilee bakaruira akanyaka na muruiri wa AZIMIO kethira Raila Odinga akarikithia miario yawe ya muruiri umwe ngwataniro niyo ni muntu boba iri kwagao bagachemania ndebene na muruiri giti kiu wa UDA Elizabeth Karambu Kailemia ntariki 9 mweri Jwa 8 mwaka jo. Mubango jo AZIMIO jua kweberia ruiri baria bomba kuonekana batena uge bunene bwa GICIACA na de bokoraga iroto ki baingi ni onto kinyaka gitaga kuthamira independent ikathiri na kou ni kuonania baria bakeberua kiamene bateta ndebene. Naweza kuketi. Nkiripotera Nteto cia Weru TV Deako Adietoa ni Mwirigi Wacharete.